Kuligeria na kunengia alibagukwana. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Biamono kigimu mwanchu murigiria bu television ya Ndizi TV marago bengi ya ndozi ya soberete chinga kibune chiga bunu maite butambe kila lituko ya Jumatano no lituko ya Jumamosi na chinga kitoso asumurugiri obweke umbu eli gukorera mangana siasa chorogongo rwagusi Kenya na boigo ensingima kubwatekana nali agenderete gukorekana eli kwendekia buna nigo twaletero bura yubi ya sorogongo rwagusi na boigo ime ya Kenya na nagote butambe kirengekene no kwimanyia na boigo korana nsemo kitoligiretie ngaitu achire maega ngaitu kogenda busyo ngaitu takire egweta kurumoino elinde tumanye na kitogenderete mtumno mugusi na boigo toleta barai bali baburi birogo bya siasa bali baitire bali bataiteti na gotorokereria inki keli tutakorete bya keli tubonete gukora bya eliyo togendere busyo buno mugusi bono emrago ya bono na nabangote bya bulitangani Mheshimiwa Richard Atandi Machuka Armstrong yete liyo libwate bya kabisa kuko Armstrong ikinichi initials cha kira kitalitanga na bante beti boigo niga political rugia kitutu Central Ward obo MCA ande aketaiteti kurende na harine kirenga na mangande amange ayocho totebya emaragoba ya bono inchenaye nigonte tumwariganie na muna botambe na mbegire guruga bya SMS lika libori yao eliyo tagete kumuburia magoro ya bono kirato koendera busyo biamono kigima Mheshimiwa Richard Atandi Armstrong karibu Ndizi TV. Asante. Yes. Yine ntunde hakabere kurugwa kitega iga na matuko emerongene kuchia sobo choli na ndi twaitandiri bono bocholi ange rafli ange metinye bere. Okay. Kati abuna manga akolekanire guchabu wika bono gwachite kuburie kirugo asensemo ya kitutu Central Ward na rai gose na kyobo choli obwa kwirire gwika bono. Asante asoko ngalika na ndo chobisie. Yes. You know. Tosa tanyara wasamania bagusi na Wakenya in general because ndo bwata chikabira chinde chia bantu bako igweke gusi. Yes. Bagusi bako igu. Ntaracha kama na sama tukaya gatia. Yes. Kuna ruga gatia ngotenga na tema korora na roli ebinte binges in terms of politics. Yes. No poki makama kawaida kwa mwanya bantu. Yes. Totara enda atianda akira Asante. Wasani bane nabairi bali bakubwatisiti wali bambwatisiti na jitenga chako mochango because yentege na alko nyaranje weka ego tiango tebi na bana ranga abantu banganje tumade kirukyo ba musimu muntu tari ko changurwa because no ira to gentunge yora tiyo kwa nyabantu mona in terms of maybe no bogaba na so president ora ru contract lakini tianga na Asante as a family ana Kisii High School. Yes. Ascended treasurer for 7 years. Asebaro lile kingo kora. Abu bale ko wish na njemo ngewe gasi yo MCA se wodi itente me okorere abantu kuyemna na akorere gasi. Oba mbwata muno mwana wabo. Brother yabo. Baganchangera buya. Ebe sinero na tumia ko korere campaign yana as much as ina metete yana. Lakini without family and friends. Moso Kisii school another close friends here and there. Nalo cha kunyara yente. Okay. Ego ese mayana nonya naira gure jiga chobe MCA. Yes. Narora naira jikura chobe ya mwanya bantu. Okay. Yes. Bono tugatura ira nangu maiga no jikura chiari tugatura ni maiga chi campaign chons kolengana naye mna gwa kolete na kichialingi na jura describe in a nutshell. Chi campaign so far tinyora dia se bantu bakonda ma go se bako bago ita bantu bano wale bago support. Ase saidi ya nenda ngote ya mbia ya ngana nina rojo opponents bana abantu bakuruwana kwa abantu bakuruwana but I can tell my opponents like I say my competitors thank you for not attacking my supporters and they were not abusive. Yes. And say na bongoro tizikamini byande gweti buru chinde na directive so nkora moment. Yeah. Mbia muno kima bono obocholi ntu abokora kolengana naye obocholi obo buli ntete bono bwekwanera yugwe komo nyene obo processions muno guchakera obwaki bwechukura
mbwarenge bwasiuku litukuriria ba bwatani bao bagosoira ini gokora ba agent baomba etuli bagalisa ine kurigereria ne bintu mbia bire kurengana na process yonsi yakoretwa sengererengia ya ayanta karokinda tebe amangi birina somire ko siasa either enda tebe ngorasi mobo muntu mubo manya ko irobo gambi I don't understand bara ebintu naro rasi I went for a clean campaign. Campaign yeta kwa timangana mange ngake kura ya ningira ne nyomba. Yes. Lakini I was so surprised ngaki ebikona izina IBC tebu ati mainera nyale kuruma. Abasigari they are so compromised. Tima yetinga etoko chakagenda muna chipara tu agenda China to karati ya China ro chipara. Yes. Tuligie body na ko rusiko. IBC enera wono no to ko putinteria masakara isiko. On to the free and fair election. Abantu bakuri kuoro. Yes. Na baruba rusiko. Because I've come to make a conclusion in Kenya ne bikona tole in general. Otete ko tona Kenya ntoli honesty go sento bwati ntoli bwasu kuntu bwati transparency teyo totally to bwati ingwaso yani a feeling muna ekene ndeke bengo kora. Okay. So I don't know ingakika kieye tora to free and fair elections. On to bwata Kenya police nerete bintebi on to bwata wa Kenya na bwali ji agent na bwali returning officers. Yes. Egento yani egento muntu wa IBC kara magosa akalirikanira ago watenga ki ngwanye to isane kitigenda koti I mean kikibono kiki it's like yoro munyagitari wabitiro monde sindano sene liyo liesese liyo ko boli wadanga to iweti oja to isane kitigenda kenda koti bono koti ndio ya uzili yogeri mubere nando yaike osaleka abantu batumikire kibesa kinyinge ebintu mbire bikogera otebe igo manto muntu gukwana igo na manga mokorekanire ande akenkwene kiere buna obochori obukara bogwa kono n'ikukura chikubara korengana nage alisi chao chaba dire tutukwanire chao tutarachi chigoro gaiga noro chenga bwasi okumbwale ngo kwa mfano Nyankongo kilipe kingira everywhere by the time ese yewo jaka Nyankongo I think it me ane njoko sena alinge namba isa that time keresi yaba box chigatu abantu bakatama wali walinge genuine kumba abantu mbara ma think ya ndata mbaji yetiko tama so from there garo monda ko ro IBC tama ngachikurambi ya chiale ngo ekina bebe ko hat ya beire paka chiaro le kaneba kama mchiga njiro chibwate chikura wana bokurigire goranga this is a very fun exercise lakini rende bwatigirayo botambe ngwe comfort na anya yarenge ngo gambule na bokuwa ali masti opo mu MC omanya ko gamba ya no bona naba mitoro were wasto somole ebintu gira mokora naba gambi at the same time yes na bora nyole ngare dirisa ya siye kiro morango ko yokale so nkoigo kole samno bita barora I'm saying na bora meke conclusion nga no muibio muyo ko gamba ko ira tali mo gambio ko ira yes bono bochori obo tali abiko kwe murungani mbale bagogete ande ake obo buibwabo bobwata maborio lakini mbagogete onde bwensi obwire taigotaka kuligirira inseme liende nga osinki kiagerete akabu osakabua igatagete kwene kikoramna obwire ogokire ukiri kibosyo abantu mbale bagutigara maega babugurira chilon bahonete chigari bahonete chinyomba bagasoa sobochori ayena ki kuwa move on so fast ikiagara abandi okumurangiri go cha interview muneye kwa kurangiria tali yange gocha no gukwana guga tatati gukwana ayenki ekijya ko etomo yenki karusu bogetiga ogosoka na gochaka gukwana I think nambe amo obo mwaki umupira yankonyere atambe namba yure my family as much as they were very affected ono munanja head of the family to them yes na kitingo cha babaso na jamana affected nini yes as a leader you have to show the way forward yes there is always tomorrow there's always a life after politics and there also any competition siasa yoko ekaloro mondo moronga no yokire na badanga na ki chances njiro na bonda abwe osembu okay so ekinde yanda kama kya na bona ngata na agakiro mupira na botu algo tureini na holia mwana waka 90 minutes shoka training area amashabiki atigara korwana into twakwana mwagende zimogochi okay so we are always ready to win we are always ready to to lose okay ande akembale bali ba siririe ni be nyinge ba igene tenga nkobwa barobo chori obo kigima monto
arochine gente kene kiaya bori ga kia ngana kiura mo motebi na ki ande ake bori bali newcomers mono mbale bataje sto mopira mnae kirae bono no what advantage yo kobera sense meyo omuntu bakabona traru nyomba taiko bwata simu kyamanzo ande to gotreta ni abantu no mwali tegibasa cyane munga kiritikura entonde que tengo de ndugu asa abantu bali batumite kibese kinyinga se award yane I think amamanga the top 3 or 4 Nuruete ni bo. Kibese baki bintu byane mbisale ke tininga ile ni friends imbanja ngare the good money I had my stock kibese ni ntumie kibese nyingi ndo mune biombe ni na ni biombe na tumia man Yeah. Lakini all through onye enjira nere obugambi bwo kikurikirwa kibezo ko wamba kwabantu je agenda kingi gukora bako kurinde watosere na bo tigaika na kitu acha I mean ntokanya na mugambi ura tokonya Yes. Lakini aba engendo ndate yabanta bana mnatu atumia kibese kiasirire na bo kombe ngagaki repikipiki yako tuma kwa mwene kama kwa mwene nyagitari kwa wako buli mukwa rwali lakini nyasa wanjire kwa bwene watari go kinyomba Akampia ma. So if you are able to walk rengera ligakina na kigorosia bese in future to bataku ebisa nyomba so kaisiko bantu bawa sakabasaka bawa kwa pole bakwa abawo enjoy we move on because talia abantu babuye tunabwa bangi Okay. Namba ibere tumanyete twensi nomba kurio gateba nabuyete nama etenga tabuyete kuleji cyangwa some issues yanda lakini nya sai wamwire ngane aratoire probably nero gakora buya ko bwantwe Kiara ino muri yabisi. Kiara yanto yo bizi muna njeti niko pain mono because ngwate aba kukicha abantu bana bakore ba benefit onye ke mana na nya sa to chore Yes. meaning yona ta bakara gakora buya kumbora na cha choro ngirende ngwero onye kinganje ta banda na te ko wakirisa Okay. Kinganje ta bantu bana na ta banya ro wakirisi obuya twaji na achire ne rure gari twareba ya peri corruption ngondi yanta ko saving ya sawe tiri muna etiri to ko ngasa nya sa to kali Okay. njira njinyi ngabantu baragambe no deseri yo genda ko bo MCA Okay. Bono tikanko engana ni yire yote biguna obochori bwakwa bwatruba nagatia te komanyikana nga kichinambe chichacha kwamanya gotebi ku peace koma gotebi gwo mulembe gwotebi gwo mulembe turamanya no n'ijinamba cyao na kicyagenda turamanya no n'ibintu na kibikiete biya kwamanya gotebi guno mulembe no isane getrenga ne yo mulembe things are negative I think IBC they operate above the law they operate like semi-gods because I got to go work in the years if I was then court. I mean that is not the way we are supposed to. I got to watch the court no na baka kwanya ya makosa na IBC akolat inkio monto IBC akolat the punishment should be severe yabanga jabana wasini returning officer monto chire court na wana ndo akotrete ningo na bale court tonya ora makosa sincerely nchinya akolat kende ngewe ko bana ni tax ya ite koleto na ndi chikule chichirorero omuntu abona ndi abu atu asibu no ne myaka no 50 abantu bande barolere I think as na roro to kora magoso karamo a whole returning officer karo ko mogolia magoso na ara okatenga kamoja rithika kuna koti ntogoti kana to koti yacha to kori chikura to siri ngende yebi na magano ya tenga peace ne ya ngonya wona goro ya peace mu matembe ya makona ko si umuntu ko bwiro buro ngikoro ire genuine yayo chikurwana. Okay. Ande yake bali baruchi ne babwire baruchi ne ngane ne rebope aso umuntu uri obwete obochori boniga kolengana boniga yale ko banubwete what ndikyala ko in your mind akere state iga abantu bande bunegete myoyo abande bali bagwakirete chikura gose nkwabwete to ire libagiri na nkwabwete chikura bantu mbaro bali kwabwete ababo baigwete bobena muntu ituna mutu amutagete to kamwakira chikura kolere taira inkiora abatebi buno murai elinde ko baleta amo nambemo chikuleji nyandi nabwete muno gateba bwete nyibete usembwete genuine obwete genuinely anya kimbwete genuine turachakira obwete genuine tumakwanda obwete ko ibete bwete genuinely I'll talk to them I'll go bali wants to talk on bitina baro bakamba kere chisimbi but you have to come together to build a team to correct we put our agendas together that agenda ya every set to be kama to be team to correct to konya abantu wait secondly no na banta ba bweta da wana muna county government na kutokuri ngaki nyalebe ka bwata disakala ya to mobeke ga nere na invest in this politics to jiren
lakini yeye kimbueta nyibete na bongo kila munangirete na nyagweta ka wali munana ndo mwana one of the winners somewhere ibete chikule ndando chere agota tumere genda kot ya anyora no na matanga yani ata ko master of ceremony and that ko baro kina baro kingalende lakini rende chege ndo nyendi isa ko bwa genuine then I love to talk to these people lakini madonyo ko ibete chikura no bwana na banta bamba gutaka gotegera chege ndo yokora akoro gukira nayo kore akora ibintu byawe cyawe lakini ko matango chikura cyawe ko irete boronge na wako mera waronga kingo wabwete biya bakurisivu no mugambe bagotegera lakini ne ko baibere ngiro jora bakwana kene nge baraka no ko girete no buchori mburi bura koru umuntu atari kwe murungani I don't think because abantu mbaro banarete ngana karabe murunganire nari abafuasi baba bakorangana ki naye kwakorire at the same time abafuasi bakongo force bari umuntu kwe murungana atati kwe murungani yes because mbama tengana ba ko sega ko soga ndo sengo tumanda wese ne by election naende nende no jo basera etro jiren baro si enchira inde yokonyore endo bakuri na berego so it's so hard lakini abantu mumanje nabongo njekero isako bujeni nimwe murejeni think complain no nyambono as much as sikure chinja what the issues endo ka na move on getting I've come to realize ya Kenya abange na mbena no bali bali wakachikura ababona bagatamba ibiri chikura bona voters na kwibira gamono na baro biga na opportunity na baro na bako iyo okay aba bako riranga cyumuntu itobwiru what and what yani tianga tenga anye no ko bwanga kero mu Kenya ko ngori chikura wacho mona ri tu abataka national youth service yo kora form 6 munda kora form 6 under youth okay na tari kwa na baba mwami weseke mweterega mumanye ngiyero arabagambi beto ko bako ngusana kwa kora ko gamba korata change ya man because man changes kuna wada andongo ni bale binto umuntu uro chogenda kusenkane elia gatano likagoja koira elikane ne chibesa chiyo okay pone elia gatano goja koira yo roche no ne bese ya university ko na so paka anya tutagatense ya itega ndrewe ya Kenya paka tuligire biya ngaki obochori obo ngaki bakoru etoke yani the elections etoke after maybe 10 years umuntu limo kwa gamba limo kwaenda bipindi gi 10 years I mean there's a very big issue about wachora abagambi ababaito nya no wasera mundu buli tinga ya ngakiyengana mechibiere ngebwage pistonire aniki au kerenge kwa tugushiko ono no mugambi to wachora tingego cia no bwato murubiri bwo kwenda busibwe kigambero ko amiririo bochori obukera tuisane getikorengana naye nje aya tiniko genda court as I told you many ways ndagambe ni ntaba mu MCA ko beka abantu baminta mutoto sine kyombe sine kyokora chimboli ko zitokoru mwazaire ko tawoni ya munyore nibo tanyore faida nge abana bachire school kwanya muna ntara bono no MCA ngo kwa bate tukora bate ubo gambi bwana kurumaiga wa assistant ase ngonyara our friends ngwana nasa babasari so sinanda nasa bembe chango tindo je chinda chire ko tinga ngachikura because I think almost kero mondo na kola abange baba ta bamba irito ko sabali ko chimotu mba ko le bibe ngeti tingo na koti tu kwenda ko kwa merili tingo na koti na na ABC ko jakutina chikuleji na na basiyali ba jakutina chikuleji yani eri farine eri okay onyo ko rojere farine eri no bwato muroberio bwo mwaka bwikiri wibire ne 20 na ibire kwere na geti it will depend kuma ndendo kia garata ngaso siasa yenga chakoboli na ko umuntu urengi mena utara gutokorera gasibia bono na ndo iranire asa ko bwata change around ya kare buya inki oroje ngo chikoboli chikura at the same time there is umuntu boli wa MCA ko na boko no president tro lakini president bado na IBC etendete and I'm telling you wana ngo kwate bine na wana anyora nga kwa mboli nga about 2027 so I'm telling you I'm very open yes. na wana anyora mu MCA bono iranire o kolega asibya mono kuso ka kwana kokora because ntori ko boli chikura ko bali ko boli gato bata baraya ya to ko se turete se bintu bit lakini wana nyandi ko nyama baraya bara babino ko na ndi ko kore ko boli chikure okay na ba ko nyama boli no no bunge na ba ko no senator na ko no gavana it depends nga kienga kiyo ngikia baile okay rojiren so njengo mu request yo irete akolega asibia akolega bana inchegas akolega asibia mo korango boli chikuranga ngo boli ngana jire ndiko boli kora fata cheki yoko boli na kwa bangoro mondo limeta tara isantra korabi metemuna as by my wish and then okay
Okay, egintu ngire bono giachakire kororokana nga chi institution che serikali bantu mbachiamineti igogo nyiamini lyo kariria okoreire biya gusugwa faidigire kuruwororo na gitora kore torete imani gusukwegena ase chi institution che serikali tali ya IBC yoka ni chi nyinge ntanyale gukwana ekijira nono kuliko kwa bana jeshi kuli abasikali abantu gwe murunga dibale na amaki nini chi institution che serikali no ni chinyagitali che serikali kwa igwa bakurusia mariogo baonia ebintu bindi binge biribigo tokorere meremo okwegena gwakeire na kitugo chikokora to tuire ni okwigeno amagoso tobugate pia matangani institution yo mate na abakenya in other words bakenya ntwo minani so ndo kunyana gorera nga maybe because chinyagitali mariogo ngo igwa around nigo na abantu bakwiba na abakenya so ntubuna abakenya kwanzira munanje nayo tikaransta yes yato chinchita bitobugate on expecting etabia nerembe gwanjori na bero sene ya mani go sene ya tatabe go sene yetundo bali expecting amana na bera ali tundo bali nero chigonjoro nya kindo mu ibinti yako bomo ibi abakenya storage le ya namba haya percentage ya abakenya tuwasale kile pia to mundete. Okay, so there is no way our institution siko chikwa bachingia no chawe IBC chito blame onye ndu abanyana ntoli baya for example ngata yadole nga IBC officials nguri bali bantu bakwa kwa maki bakwa kuchibesa bakwa seru tukuri yechikura bakwa kene ayo kubwata besa no moke oyo konyirwa no moke kwama ku expect umuntu wa IBC era to blame IBC. Okay, project so ndu Kenya as a country na story gire na sale banya ndo kunyara ko change probably to kana bako mwisho to gwe ngoro ime to maho changa kumusana kuruwara bono twaikire gano tole muntu yo mongo te bali na igotoko chora baraibali batubwikaine muno gwatebira buna ande yake taibari baraibara babe ndu tuweka abanyene onye ntoli kuchonchoreria ndu chukonyoro muchando yo bono kuchibosuga iga acha nero yugwa kachikura anya no kobua ntobona torigereria za country njera kitora chora bagamibira gwakakura oroje kwa mfano ntobatenga America mbabatenga college mogo pick abantu get opinion je leaders ase tatabanya ne award bali to matenga tali bese ko graba ke kura tali ba ko se arui mi ko se 200 baenda ba beke kura ali ya ntote nyale wai karansa oje bona ba ori ba karanse ba ko tuana kwa mitika negotiated democracy. Yes ba rugo mugambi tali ba kuro muntu bwa tachibesa lakini oje nechibesa cyo kutumika abantu banda wash bantu muntu ndo ni buli musino bweso kuro ya ebwezi ojo ataseraga tuamwana ya takwa obagambi utaifugambi nechibesa tokora tokurwa. So at the end of the day ntege cyo kutora leadership in Kenya. Okay, ikosa kana moko mena nyene county kali mura abantu 40 macho ali wa MCA tatira mali mo mwa oneti mwamba koro mwate nge pale to ko bawo sto minyure ngenge amada go nyoro buli mo buli kwa kara ko utedoire ni litanga tetira ni onyole ke Ejire ya electoral college yuba aba America bagutumika nkete kurengana tro china ande yake bono asubule bwate chibesa nabo barayiro mu baro yo moke bwa abantu kera totebe n'ababunge nabo bribe number y'ababunge iliba mochole kubwa go bribe gusokwali yaki abakenya abange bono munaba totebe gusuno muske William Ruto abantu kurengana n'ikyo mbigi IBC chimilioni 5 na igerekero yo mamo bribe bol ta ko igerekero yo lakini totebe usina babunga tuachole bawo choro murai bono kurengana ne system yote totebe tutumeke nebe bwangu na inde ande asama unde bwensi ubwate jibesa kubaikira na ko bali yaki elio anyare go choru ko murai bwense amanyete ekaro ga choru ko basabanda wajibu gachikura on behalf of this community for example this group of people ngora tole your past your integrity. Okay, omuntu naro maite nyarebe ntobwate historia no matengo no mojeuri ere no ri arenge ko sino mo sub chief ko singi kia kale de god oyo ndo mo maite ara tali kuri yaki so jiren secondly no wakwa nanga abantu abane ngabara abangamba wikereka you know ekargo achangire ko buri chikura tali ayi ko kurwa maki anyana maki mobile within your supporters for example bono tote bana bere jabano ko buri president aba MCA bana kana bakururi yaki nsale wataka Richard o president bunge bana wa fa ku party ya ne so it has to spread down. Okay, Lagi ntwe ka baranga ta banga enjire to bwate chikure nto kwa chora mugambi onye sincere nga newe so muntu akwa kwa akekura
iko bono itimu gambi to gochora Okay. aba gambi abange by the way akoligere ri oranga iko maene bina banda ndete kwenda bakorere emiro tali ndete kwenda kuiba gusiga gwasengo gena Yes. ingi bono bagonsumbwire ne chibese sinyamba iri ko ojire Yeah. so abanya nabo ko baji bese fine kera kero bugata Yeah. because nonya tukaje tudara buri chikura ntu aga assist reviews to give mane muntu sirire muntu sirire Mombasa na mutoko changa watanu wa Muntu oletuka. lakini wone culture yetu atualire na lazima muntu akweje bese mu mayo machora iko onye tubuate bese to kunyara ga mugambi amugambi byo nona kara twala sama primary ose kwara kanyarole class mon kene bese kwara ko Liri haya. example ende ngo that's what we see na leadership na bere ojire Yes. mwaki na mone chisaka ndi kwanyarole captain ko chewo Bell ringer kwa vile sports captain which that is how things are. yeah. Lakini baona mondo I mean in Kenya baona ni bolingo tabanga number 1 abagambia banga na mwatanga mail ana made the best thief win Thief omoibio uliumia. omoibio muya na yoko rujibesa lakini omayana bolinga ki it will reach a time to sinyu ko paredia se country lakini rende mnabago tabanga ya sainaro nje sokoronjero things might change. Okay. Bono tikankoborie account ya Kisii kwara na chikura chiakwa kiro muntu irire ensemo yaye egetariki yaye aba MCA bachorirwe omugabana we account ya Kisii omoya otokire kurengana ne birengereri byao oroje account ya Kisii ne chigusuka motwe kurengana na barayi bali bachorirwe asebono mnakuarigiriri so close to a week bono gochiko gosoa osema tukona na 5 kuruchukura chiagetwe no murayi umuye kororiwa kurengana nayo roche mnabono bareiga muske simbarati magendero tuchikonywa lese account ya Kisii. First and foremost, tiga pongezo muske simbarati na Senator Ito Richard Onyonga. No muswati Doris Donya. Na Doris Donya. What I'm telling you, the type of campaign ba akora. Nganya kora kana kusiga. The type of campaign ba akora. Wanya kore 10 years from now. Na ndo ba target Simba na wara President Kenya. Okay. He was very aggressive. He did a thorough campaign. As much as it was positive and negative, depending on but I have to pakamba epongezi mbata hivi na campaign mwakora ningia ya kini tisiasa busi ento bono mayoko wansa liswali kwa mbolinga bono muna wachori bwako liro chama kana nacha kwa county the moment it succeeds when it's hiring kera bakulika banta bacha korana baruye gasi Litukoritangani. abantu abo gochora bajo ikaranse a board a message bago jokoria abantu interview balik. Yes. If they are good, The company aitre. if they are good and they are sincere, the company aitre. So Okay. yenteka na governor Simba Arati na Senator Momoe Marakole. But they're the best employees. As much as muna turi kwenye campaign ngokora bale abantu maro bago batenga ma to mugambi ngokora dere chikura mugambi mbwata abantu 500 kurwa mugambi Integete talibono. It's okay. You can reward your psychophants. Lakini rende la reward ya sebinto gete ni bari experts in. Can be your psychophant. Lakini maybe because no bari muso amerate. Kanya ko tete ko reward ya kaunti na wala tenga kiti amo beka dine no isits. Lakini wala nyone de psychophant kene nge yokora. O tagete lakini o tagete ovekwe. Kene nge ona anda kwa in the past ke succeed. Iko wono ona level Simba Arati Richard Momoe we shared the school. It was something like St. Joseph's Nyaburur, Kisii High School. No mumaite. You might very well. I've been a supporter for so long. Bunga gocha. Aki. Don't go basaba. Pick the best teamers in terms of the executive. As much as you want to reward abantaba kwenye mogotara na baro. Loranga kiyoko reward lakini tu affect. Na ya karona no nyoma mwaora ile omate mo mondo beto sene minister ko sene ya roads. No muntu ore competent ora go ka ndali gelinga kigereta gelinga ga takiale because mai tabotambe gerege tu ya sale kire na tabata banga bana tariga baragas Okay. tuye babanta babegete wani kana botara nya kita tonyo na mali batai no ne minister ya tu mai tene rie kis so ile kwa mfa Yeah. so karaba ko haya ya take their time Achora abantu bali barabaya. bachora banta baya babwate record yengia anya bantu ba wash bali kitimu chiaba babate binu kanya muchimo wash ya batawa chora
ebintu mine so imba honorable Simbarati as my friend Richard Onyonga bakachora good team we will see results here. Okay. Lakini nje baba ngiyakho reward friends like I've seen some regimes do. I think nana nabatula atikara tukorera una asitole eye timu enya yachite abisi and yake nabatula by benefit of doubt. We have given them, I've told you a company to succeed is to hire the good people. Human resource is very important in any success. Yes. County ya Nyamira igurira ne tie timu iri yarenga nkoro ayigangu sitole. Yes. Wikatukwa ni county ya Nyamira onye tagi mebage tobegere na Nyamira ayenga kintu twezi nabagusi magendera Nyamira na to bwate tubakaga maendrari ga county ya Kisii nyabwate ndibaka abantu banyamira bali concerned gira twezi nabagusi abantu banyamira bali Kisii abantu ba Kisii bali Nyamira etimu iri yiranete ese county ya Nyamira asaye noroche na ande yake monchuri najikoba nabera abakongo monchuri laro chengambi ya gakora kunye irani so sebali gire ngaki it was the madeno no nyana se banda baba le chidu afchire naro banyoro mutamba kubwa asebali bonzi abenge naro tali mwenge mono kubwa bandi ono abali yetu bakanga kia saba bonzi beruete oyora konyoro na lefe okay igom na ora nyoro tali muya fine lakini bakanga na lefe kubwa ba as per the records na aba bande through I like your analogy baboro ndo konyara ko babikira mamocho ya abali yetu bakanyora nga oyonero lefe kubwa baba okay yes bia mono igo twaenda ali yake inde koligere dinaro kiana chitimwe chinde nchionjo liti chinde chikaira naiga kiatura ne Kisii ga se county ye asikware kubulie kirogo andake na botura bero kubulia mangana mangoro sengencho interest yao no yaringe no na eno gwata itokoreta monchuri ande yake bona sitimwe ye yachete unyore ngakiri yaeta ba MCM ba minyokanie kirundo monogeribwe assembly mangana ndaga chabunayo ayebuno uri kwa bwate interest yogo sororo asibunke na kioroche nono monogerio webunge agochiko chorwa nainde kolengana no abanjali babwate kengese kyabo bagetutu babwate kengese kyabo kyo senator ababasi babwate obugabana ayenga yoroche monogerio webunge abonete korwa akarawana gori edro sinyali bali ne bwate deputy governor bobasi ne bwate governor kitutu ndo bwate mo senator onjari ndo bwate women rep ono oroche Bogirango masema machoga mbwate genda bad I think I'll support Bogirango by go speaker we need that yakiro monda represented no nyamba it will go back to Bogirango the speaker go Bogirango amagora machoga ngiba ko wana ora bulende okay elinde barenga nani na bako machoga no ko to pomana se language yeah okay na the bad no what interest ko ande county still interest there as I told you there are many ways obo gambi bogo ya not na ye no borata ke ko nyore gente ke nkiro obo speaker yeah to ta to boga mo senator I don't want to tingo taka kurwana segi wake rangia sindo jete ko boga to algo to kanto boga mo senator kurbo tu maybe mo senator boga rangaro I qualify na bango go speaker so ni so mente ni bada masters yes anya na masomo ande na korora juice go graduate na juice alenge ko se nkale juice ngikware kwari graduate profession ki UNSMA MBA business administration strategic management okay iko bono ni qualified lakini mo makaro oro senator ya tuko tigero nonde tiga bagirango na waro kwa sa machoga kwa go speak o and then toga na mutuna na gote bize obura ino go chakira bwe kero korora na kitaringe bweka nonde na herika nyole ya that is it o mana na bwo tu toga anto bwa tikende page tu na nje na banala bataba ngaki baitu tauni anaona bere miaka yonsi na ukinde na ondi sukuma wiki na ondi ya makara na no sitiredi mwara kwa ngale ndo speak up na nje lakini bwani ga robo tu twara iro baserata ya tupinde kende kera to kenaidi okay yes bono twara basipika babere undi kikirosi na kombo muspiko le ngenjo kikware kugania aje ekigara tuko tugisegi kide njiacha aba misi bakarwana iguru ya mangana yo speaker na bintu binde binge paka bakatika mangana oversight ande hake bintu bikachi isiko bikasaleka bataligire timona singe jiji umuntu kware kugania aje
buno mono kali bunge muntu bwate vigezo asegesoli bakoteba usu muntu bwate bintu binga buna biribi nambemo okoba yoko sera ba misi aba sera eska ba me so county yali aba saidi ine ji story ne ba kongera sana sana mpaka barateme bara kuda wish tu muntu ko egwe gasi yo ko abara kali yeah ora arabeire no ne county mali muntu ka gutukura tugire no na assembly around yali urigire iria sama kwa sali no we keep on learning kete keto ikoburu ko manyete me onya bago piki usino mugirango usino machoka tianga baro usino naro onya gutuka bwe county qualified ora arigereiri onya kolile kanya kinga kigasi yao ko runga kieli yese ya bete ngiki ya bete ndonya ko konya koteberera jisegi eji liba gata gukora magenda so no mukurigire mana ki muntu nare ma musubati nara ma mumbura nare ma mugaka nare ma ora ara kolire ki ora ara tiogereire ekeroge ke momanya komo that is I need somebody who has a little bit of experience okay because I mona say ikere economy what and what tutake chaka kuruziro yeah ande ake wakwanira musubati abo keragirigi akire na ande ake asingincho abo babiri ba itire ba bira basacha kwa musubati muchandonoro na indio obakoreri bwa basubati onyore na bono sobochuri obwerete ntubwata bagaba na basubati abo bachore twika batano na babiri noro china hasi county ya Kisii ngakie ande akigirgo gyobonogeri bwe bunge ye county ya Kisii nkwenda kialenga so musubati ande akere na barabe musyo gokora ebintu buyakobwa balitwa atwalire enjege ntonda gatabineke omundo muya no muya kara to kono musubati oro muya ai we lakini tinda ito tanga ko boru musubati we kono nyango lidi kuneni ai I mean if it chance yazinga nto bwa to musubati ora kolega asi na ko lakini if it chance yazinga umusaye naro so mogaka naro yes so be it okay biamana anasoma SMS Bereiga. Hello Ndizi TV, say hi to Mheshimiwa Honorable Atandi Richard Machuka. Mwambie Mheshimiwa he tried being the first time. We as supporters, we work together, we have lost together, but we believe that one day we shall win together. I'm Sylvester Nyakwara, supporter number 1. Nabagote abayo. Thank you. Ndiamana. Genda kuri SMS ya omwanju murigeria Mheshimiwa lende kirara iranirie korengana muna mwamoboririe elinde torole na kitokwenda bosio SMS ya omne goika no kwenye korera abukegime elinde torole nagi. Ndizi TV Stanley Logeto salimia boss wangu nikiwa Armstrong. Omo maetoi. Yes, mama maete. Kwa uko kwanire. Asante. Biamana tango kwani on biya. Biamana kigima nando yondege gagote abana ki mbuya more Armstrong namba irenga abete. By the time siegi ko chaga kurwana nyangongo tukalenga namba iseto. Tukaje tukaenda namba 8 tukaje to Baraswi talk I think we are number 8 and munango ko tebia. I'm satisfied with that number. I did a clean campaign. I did everything clean. Ngaya na nyomba mwana ngai kana sawa na wanya gutara butuko bwa kunya kwa tsikura kurumaya. Aye mwauli. Je mwana ndi nyomba nganyete. So I and there are a few mistakes here there for the last 2 weeks the election. Tata na ICU aling. Oh pole. Ono madono so kusana karukurangalia bantu bechikura bocha kwa mu discuss. No mwako mino. Mwaka no ara ICU. No yana yo mwenye Kyukui gwe birengeli byombiro. Ngakiwano I think they can get affected because I did not go to Mopango the last 2-3 weeks. I work and then I go out and I go so much. Tingo blame Burwera and I'll guarantee that you could have, but I could have, but I think I could have done a bit better. Kowaka Roga to Murwera, I see. Okay. Then the work. Ronaldo, but if I might don't work another negative about Mundo, whether he condemned in is a nice you are. So I can get affected Chikurachi and again to Kende, I can't put a jacket Chikurachi as in Antoine that in Bolchikura. Those very close friends of mine in Barro or Vantavati, party get it, okay. I'll talk to my family and friends. The last 2 weeks in Jengo Angel in Pabecam to Saveran Chikura. But unfortunately enough, the last 1 or 2 weeks, he'll want to discuss Navantabu. They all went, never picked my calls. Okay. So, watching a Kyoto campaign, I did a pick. Another thing,
I think my party did not do well. It's also... Lakini hata tagochese point ya inaki ase kiama kiao kia Kenya National Congress. Yes. Overall. Ase mwenzi pine kimwa se county ya Kisii na wanye county ya Nyamira na Kenya ingimonye mwabwate ya bantu baruaniriyor. As we talk about the president ni musana nero. Ntoranga para analysis ya toligetinga kitokala za party. Yeah. Lakini kuruwe side yane all through my party has been doing very well. Katokora pepa wake goja. But reaching the last few days to election, the most crucial part of it. I have a very strong feeling the party it did let me down so bad. Because you might think muna maruwe chi agent. Tare tisa saa tisa jabo tukona jogo nyanyora. Ochake kuri chi agent jogo chi agara jisimi kutuka banta bane bali metchisi. Jisimi. Saa 10 batakere batoke getu. Negetu bachake kwero. Banta babange mara batrained. Okay. And then umuntu tu adu nge coordinator ya ito. Masikitutu South. I strongly feel that it was not for us. Very very strongly feel. Aringe timu ende. It was for another team, I feel so, because I insist on Mogambi na bwate gawana na bwata bairi ba yate geta why wo marugo na warago bu agent ya wale ndechikora chia but the moment the letters were given out 20 of my agents disappeared wakalimichi so if do winde do bwata agent bono go to kumanya na ndechikora na kichia kio to kumanya no manya kichikure jijiba liroro hande ne karanya ba amanya tenga bitu ebina bichi agent jite go sonya balo chitiringa chikora na balo tiringa so I strongly feel in someone to know that go chikora in future a party is very important. Most only what ye ito. Ma tomorrow ba wa kire party na batanyo no mondara taboli kuro kuro party na wa kana wa ke kura se party. So my party did well as in terms all through. It was we were very effective all through. But at the very crucial moment, very crucial. Na livindo. Na liva to let it down. Okay. So could be willingly could and as I said the campaign was our governor, President the winner, and the senator they did was so super. You never know. So what I can say, we tried. And I got on your to buat the agents since the Madro was so kusana Montomuna jenga every 200 about the agents. Serious no Montro Wagger Kurana go take for serious. So some agents switched off their phone. Is it nejinga kichia bene gotigana ne kiama kia KNC na koligie kiama kende keremo organized. Well, I don't know what I'm getting as a party ntora kwa na kende yos. One ntora manye party leader ero manye na mna chikura chia soga taiga because we had very high hopes nga. Nko iraro baba. Na chata ke ko yana na siasa. Okay. Ata ke tiko yana na siasa kia making ai go because na ro manye ne kia. Ne kiama. Ya ro manye ne kiama. But as I talk if an opportunity arises, which is some opportunities that are not clear there, I think if no really about the background that we ever they were independent candidates. I would rather go independent. Kubuako tenane kiama kende. Because you guys get among ya komusana. Like now this mondo you go to ngai these are agents wanya rebe. Go ko kende ke tu ke ya danga tu ata buti chikura to ko paga ne ko ni tiega bana jo kanto te bricho mo MC. So you get so irritated. So you to allergy you go independent. Whether nera ibueka. To allergy agent yao. Okale bintu yao. No bwate mo baronde bwensi bwa kiama kia ino kia nyoreta bantu no ne county gaiga. Timanya di lakini nyako aron to irete. Nyako into irete obo MCA. I think and I think so far was empata to na igule. But as I've told you since that time, kiama ke na boto kirete ko ya people. You are shocked. It was a shock. Murakwa na anything. Murakwa na Kenyans. We've been waiting for presidential elections. We had very high hopes. Muna wate abantu banga mbaranga kwa na najira kwa na. Bara hikoka. Bara hikoka. Ndombale bwata shock. So even no nje nimbwata shock. Lakini no kwenye manage. But as I told you, we need to move on. And then wana litakere. Ubagambi wana litakere. Korole kana. Kobuali dikala. Okay. Kongo gina. No bwate shock. Ndiyo mata kama nije yao. Yeah. Biya ngigmo mwanjo muri ndo tijasiri kachidega chirita kugenda ase umutumuko kole naroli kirigata na hello mwishimiwa kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika tabegetirie taliaye elinde tumotebe na kia kurukwa biya mano kigima gendra kuri kachi SMS chenu tankuburie liswali linde kurwa se county ya Kisii kera no mona mna tuateba no kuburio buraikoru igogwika koto concentrate yo kigima egetaliye itobono tigatura tika ase county ya Kisii umugusi in general
mugusini general asoba cholio bwa mna bwa kolekanete ninki ese serikali yenene tugo chikonyora ikigaroroche serikali iri yene twabwate matiangi na alingi goraria abo Susan Mochache n'abantu bandi abange asibiroge binke bya serikali bono serikali yabekirwe nya turamanye nseme yazimio se kigambiro ngigo chikoteba otherwise korore intumno mugusi ninki tugo chikonyora kurwe nseme akaba Ruto president Ruto nata kete ko bori na chikora second term I think ta ko bamuriria tutuguta ta ko bamuriria tutuguta and second lindo agete chikora buya roje ntamwete mubunga guru nyari bari ntamwete mubunga ko anya sauti yeto no dia mtoeta lakini has been with the baga for so long no ke baga ni na bagwira na bono bagia serikali na bono nwere gari amatenga kibaito toikende ngera no Richard no njana bango no wosie sina na mate boga bino bo na bono national government roje na batanga baito na vera gano nyine gira undi ya insiste tinga na mwina ke baga ni umuntu mungaine na bago go si bindo ya na go si onyo no into toire so I know very well serikali yego chate go tukuta musi because ntwaba chikura ntwaba yata na hata geteki obura inaende ate tuchukobuli entunde na hata chikobuli entunde na ma da industry asia musi tole ebi everywhere diaspora no tole so tarabe era tago tutukuta serikali te yera na yana azimio neji baende koti baire na hana ba gotokora watu akende getarikende yaba gusindo jenga tuota jete both sides to chietis komono to chieti ande nga to gwete go chiago se go chia okay yeah bono abara imboro konye to buate bari abanene muna matiangi what is the future I think siasa muno ko na te at permanent enemies you might be surprised matiangi wako ya ba tuale handshake na Ruto really I mean did you ever think that nga waraira na urumba kwana okay ikera uri siasa ya bwa to mundo kwale kolengere ko nga bali kurwana kurwe airport paka uhuru paka ko jago swai so in politics which I think our president elect is a pure politician he might want to surprise so many people na nyo laga kuritain matiangi handshake and we go sonyo laga ko munde mirimo munanya nyo ngore gasuna matiangi wana matiangi to amumanyete matiangi na bantu balesika so igo mwa wa man ande ta sakwana chitomangane chitoma matiangi nera bano neno nyaga kurwa sia serikali I think is good nera join politics kia mangere ke tuwa de ko pakia ya bana ngane kia age studenten so tare kara chikura chikwe ka 2027 aya na ba ko no ro president ko serani me to tu ale bagaining again sam bagaining ma da no na azimi ya to nya ko ta unga no tole asomo ko sinto ma yetu ne pa ntu bagaining pa wa te to ga to ma da no ne kara upe kwa mfano te chieti ko sai na agreement na azimio ese ne agreement na Jubilee so ya randa Jubilee okay so ntumuno mabusi into to presented buya gara wekenga kiyameza but my will is onye no ko buga muna babusi na ntutu baraga patike to kare very strong agabano ka tuanya rada babunga ba into to balo sen 13 14 vale patie okay serikali ene onsi yale ko ira na batoko so to negotiate so kunyo ri ngi geria 40 people na bago jenga na taso eta serikali because to hagete ko no blog ko jiren but also it's good agara to ko peka debate both sides elinde yigego sira itokanto bwande ngendo moina lakini agara to le blog ende onsi yako ira na tabane side yetole na batoko na to negotiate oroje buno mtu asitu aikirega mugusi naso ikiamenke mabero boli kero sukuliri gusi almost kire kiamankero gusi almost kire kiamankero ntorakana lakini ni ntuto ko chaka wali to grupu abara yibona na wana tuwa kama yore ya matiangi akina Onyonga Richard Momoima akina Arati we decide omayete omwana ominto bwanje kero to bwate bya mebi isiko na bitoko ndi na bano ndiye munere rete kisi county bankia bege ko jiwe skuru county yeto yes one we go there yes so in other words etapa ujuka soko national government for devolution for Kisii county lakini because to bwato sabete go tie ye jirani goika oira ni okopoko ana go ikoru ngento go choro se chipesa chikorani epati whatever they want yes as to igire bono sasa vitoli arati de ya kole campaign yae yes so promising tiga to bwata bono atobe kamo muna achake pat tuale pati de very strong next time makara ko buri gavana second time buri kuru pati yeyo tavera masa team whether we like it or not as a family we need to have a very strong team a very strong party okay
aba bandi to kuronga strong tali kiende ba patia kwa vera strong ne kereka. Man has a vision. Hey, I come to know good leader are left out. Let him work hard. Siku yake itafika. Oyu Bernard Korwa Mwembe Nero Tevrigo. Hello Ndizi TV. Inchen Kurukwa Evelina Ngwenyi Kurwa Buchura. Tafadhali ambia Mheshimiwa Richard asife moyo, yeye ni kiongozi mwaka wa 2027 kwa sababu ako na maoni mazuri. May God see him through. Inawezekana. Hiyo kwa igure rende mnatevire kigima tubasa kwebwatoka. Naitwa Dadius namba ngapi kama hakuwa na agents? Ngira mwira nilio. As I think I've told you. Na got a big agent, telling now about the agent. A patinja to the agent. As I was giving you mine, they also want to coordinate kind of system and Abuata and Tobaya correct. Akobe as agents. Yes. Nane wrote in the talk on Moping. After I were Marube, Pakalimichi. Okay. What are the agent and our agent? Now the only agent, Channel. Okay. Biamano mwanchu murigeria kendra kuri SMS ya ondo jiche ikire chinga kitiri toko ando mutumoko omoke elio tumanye koirana asige kerebusio kendra kuri SMS yao gochese na mbigire gurugabuo a CTV yao elio oboriri bori yao na boigo na yurwe kerengere kiao kubata kan nobora ibwa gusi na togendete ko bakwanira emargoba yabono eye Ndizi TV obwansu vuomugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Orogendo rw'iki kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwiyaliganiye kigima elio kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabalia yobonchoria nigo tokuryeria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko Bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu balia bachagete kurwense bakalemereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusukabusyo umerana nere kira rituko lya lamisi inseye munenusu ya marukoba na boigo mwiroro rituko lya Jumatatu chinse isanu neibere cia mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito vime Ndizi TV News obwansu vuomugusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya Chingigikero cy'umugusi no murobilyo bw'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugaka wachegesa mugakonya kubateye manganayu no mungina nero karansana abandi ari nyumba mwanyase ba karansite nero bakomera bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru gicinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera tokwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo mwiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngae tengakitoke moiwe Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Biamono kigimo mwanchu murigiria bo television and Ndizi TV na nditwiranira sentunde ya kabiri niko tubwata kideka chinge sana gwika chinsa isano cy'ubutuko bwa rero chinge kito cyokoro mu rubiri yo kurende nigo tweta kirtu kwarera mangana atari make kubwatekana na mangana y'uburayi ase orugongo rwo gusi bono twarwete chikura matukuma kahitire ngo twandete konyo korende ku post mortem yakorekanire bono ngakigia chiete bobe ngaitobonete korongiya ngendo ki tubonete ko korekiya IBC ekanisa koti chiskuru gwego ruchire guchi ankyo na kitobonete ko kore vintebe aini gati ali tochu kuonera sentunde ya kabiri iliyo torore na kitoko gendera bochi bosyo abantu mbale babere batatu gana inde bali kire chi SMS ga na ina gote yuri SMS yao andi akitira toigwe birengera byabo ende magaso ase ekingese kigia kabiri elinde tochiko korero mu rubiri yo kigwe kachinsa isano chabutuko naitwa Douglas Dadius Moseti uwe jamaa yentu asoma yelitangani tigan some yendega kana ruli kagana ki Hello Ndizi TV mheshimiwa has my support 2027 I may not be in the ballot akoteba yakuru kwa Geoffrey Angwenyi kuruwa bochura kana na kwa minute kigima nana ki ebintu bya